Mama says or say no for them bed omo feeding na asefo. Haruna so ko hwe sika wa britria ma no ne aba. Na omo dia ma feeding. Me say ne omo boa. Me say ankasa otuka no nyina ye nyina awofo ni nyina ye besore. Efise yen Ghana ye hwe bia resources free a southern side ne ayi ne ye di free. Not one fa so be ne nya wo ho. Not wo mo kire yen Ghana ye economy ye kura mu no. De omo de ma ye omo kan kire yen. Ghana ye economy na wo ho no. Sa northern side no impact ben contribution ben no mo de ma. Me so omo pa omo nya sa de no. No mo ka se south ade ye ntua. Na south ade ye yen se ya tra mo di sam kwase asem na kire ya kye. Esi ye sori yankasa wo. E go say ye sori yankasa because e yen sem fun. Oh. The go for Dubai no ka say me de me free southern side nti no e soro hofo ni na mungu ho na afse hafo no mo na mo manko school ni entwia ne nasefo a kamo bepene mo de bia ye de suma ho na hia wo e ho na ho kire wo etini aye komuni efem se de ye pam cho ba bia obi a ho kire no ba bia obi a ho kire no Ghana ba bia ni wo no mo a edua sikasi ho aye tete ye nyina aye bre ansa na ye de ahwe yi sa den side ha nyina no obi wo no ntimi ntwe ne be school fees sa guy wa de so kra e obi hu no ko discover ne ba ye ya ye so no enne wa beda ne ye fa ne sen ya o ye ne masters enu se no se enye sa ko no enka e encroform destiny aka e wo sa den side na mo sorry a na mo ka so mo mpe school mo nya yi no intelligence ones no omo ye hiafo puburo ma ye ka kire mo plane ye nyina obi a ho kire na ye mesu omudo omunya sa na yenhwe omunya sa na yenhwe ene nke nyina be so de ye kokko no ene nkobi afa kokko no ye fa ma aban no ye gold na so fa ye fa ma aban no Maya sa sema oka no ebisi otogo ene omunne o ene omunne togo se un free nofa ultimate rem military un free nofa ultimate nye gendarme president every Karano we do musu 50 years papa ne neba 50 years one family father and son till now Mrs. Sano mo yo and this for do ye ni pa bonifu me say ebedru baby no me na me ka me kire o say ebedru baby no say do mo kire no ebedru baby wo ya kan ni kro ntimi bie wa no Ghana yeah yes enukre pa just imagine say de obo pa Emma ye friend so no Ibrahim o te ho no no a o te ho no ne bra emma ye vice president no okobobo say obangi kura wontimi ntwia hwe appointment ni na joma maye no even adenta ayo ya kra wakwa appointi anwunani so nkoye MC wa adenta oba no ella esinam of voter region e wa adenta aden they are sideline accounts and some tribes because me kan ye say me hu krofo bi say omu jan so me zongufo wo kumawu hey ye ka kire mu plane asemu eyesam fon na sese mode ba Ghana ho no ye pese ye chemo say eyesam mode akanfo no montana wo na anibre mutimi gisika ton mu dua mu gisika eton wo nua montana me say bedru baabi mo anokra mo ntimi miye mo se do mo eso de mo ye no omo na mo abada mo de masase am mo atena so emo mu didi so edan kura han ye omo den ye mo baabi da ansa na dru baabi ansa na mo nya baabi ada ni nyina no on say ne omo no titi mu nkuro mu omo yiro mo say ye benhwe ye akanfo mo de me se mo ntena ho friend say NDC fu enti NDC fu pa de na ebe ye omo Ghana ho afedie mo de mo political mo de rural health center o ma ben ni debio na se de omo pa kire se baabia no se so mo na enipa nkwa ne didi agro sei na nya awurade nyankopon se nyanka no kure se onu kodru minta aka no se nye politics ena efun na etan wo Ghana wo kodru minta akando dining room prefect what you could not doctor one was share this so many years. You saw a specialist grass. Yes, specialist. Now I want to
Mama ni bi aka ho kojo kwabena. Kojo fo omu dwane kojo fo mo mpe mo bua me de betara mo. Ode kojo kwabena. Hey. Minta kano. Oh, there be Ghana for share. I didn't ye no Ghana for no. The ana time say ana ye name bia. Ye say the hatred ni sa jealousy ni ade ye. We ye koso omo ka ho hwe omo obi aye din na say e dru time a afi omo se so omo ko strike ye omo ka so omo ko strike na afi am for start wu ni ade a afi na no omo be kasa. Besi Ghana NDC for omo tichiri muti di akose ayi bi mu ana. Obi aboyedua. Ghana NDC for tichiri muti e di akose baabi. Na me de me voice me na ni hu bi da se aban sesa ye yesa niema no atimi di right friend sen ye health ayi emu ade no mo ye na ye risky pa o no mo hwe ni very very risky. Very risky. Risky no mo hwe ni yo o man no mo dane butu no o Ghana fu bin ma ye din no mo hwe Mesi Ghana so fo ne de mesi omo na edane ku omo na adane kuro ye butu eni omo hwa CSO so hwa afo no so kan omo kura ku so de kon omanya omo timo omo dwene hu sika obaji no adi sene se bibi be koso de bibia ebetimi de aboa obi a wo man ni mu de da bi ana ekufa do ba na netiri mu oden ana wa ma obi asika media force akufo ba ne tiri mo den sika na eso de media for wanfa ma wom sa CSO for no so say ai omo so sika ese de ma wom no omo so mu tua be so mu ye na madwuma na mo ye mfa so be na wo so say sa ba na titi sika ma mudi enu tese nya adwuma bi a mo ye ti mu de do obeba na obefa sika mo ma se mafuru mu enu nti no mo se da titi bebre Ghana we ye be hu na e half nipa be ye 3 bi no mo so soro mo so mu ye bia we no mo so soro mo so mu ye bia Tesesa munyina ha no mo be pa adwuma papa bi aye no mo hihye sa na me na chi na mo di akuru don fa mo ani na mo di odi hwe nkrofo nya nka ne nkrofo awusia no mo se no nye ade ye na ehu o ade a ndisi ye na ehu o na Ghana fo mo de me se mo de mo ho ya ne mo ni bere mo ya ade a mo hu ansan wo age sa jinse mo hu Ekufado ba ye ade pa na papa ye ne bone ne se so otimi ma Ghana fo sika ye beti cha man krofo hu na di se etimi de hwe nkrofo emanya nka na so na voice mu ka wi mu se me se mo ntena ho because Ghana ne se be edu no eye traba yi ne ko ebe say traba war ankasa na NDC fo na hyehyɛ traba war ana o mo hyehyɛ because that ben ana ye to god mo ye appoint obi a zongo fo timi sore anase kromu fo timi sore na kasa ne ye ka no a choko ne buko mu ne ayitechi ne nungwa ne nasefo no mo no to wo nkura ankradin a ye ma wo kwan ma wo nya yi no eno no mo sa ya ne ye kasa mo sa ya ne ye kasa because ye bo me ye hu se ho no omo ne gu ho me dey ntina mo abetena santemem na me hwe omo se dom de ma ya afia chichom ti ne se ne omo kire master ye nka so obi enya yi odi e mo ni atra mo nton ne se mo ba ye gimo ne akase me nua so mo motiwe mu na motiwe mo ye tribalism na mo ye discrimination mo san kofo we mu senka mo nya sika na so mo ye ade force na kanfo wo Ghana anka nsuo kra mo ma ye nse bi nom anka nsuo e kra mo ma ye nse bi nom na NDC na mu no obo amena no obo na Ghana fo so ye hwe ana ye di ye fu kese nam ana ye hwe ye fu si ye yu obi zata na me say Ghana fo mu ni Akufo-Addo wa bobu dua kese ne be ye adwuma so Akufo-Addo wa bobu dua kese mutimi gina parliament wo no so ma hu say wo amaboa won so gina wo wusu wo ana na wo to se na nado so first state of FNS emergency FNS ma ye the lam say on say do two positions so say the na wuti ni pa mu wusu me se tena ho sana erikopoku esi na nado koko sika ye kwaji ye kese ye ma om be 60,000 esi ye mom 6,000 se sen enti no
ye do to agree wo ko duru ho no ma okekam ya kofa brandi aba betena ho on na ebe di sika ne kese aye suma me se mu nyina mo bete mo pega na do se ewiase wonim de wo ye wonim se ye papa wakoma mu kan se wo de wo ye ama nipa asem me ka wa app isu de bia ama nipa bibi pa bi afuma na nipa se ye hu de wo ye na no ne nyina ye bo di mbone o se wo de odi ane se nya wo gidie wo nyankopon mu mo ani na nyankopon kuto so na se tie bia wo nyankopon me se eyeduabo kese mo fo se duabo ne so obi afa nsuo abodua wo obi afra obi akate se ase me se ha me se ayim me se ensem bi wo ho no ma efri nipa nu ma me se senko fra wo bo wudua nkwa nkaye Ghana for me se mu be hu Ghana for mu me se mu nya hu hwe we ye comedy so empopo hu bo so me na empopo hu nie na hwe mfie emiensa ene fa da manim he Ghana for me se bedu be mbo che mo ma na ma wewe ho mo mu be hu mu be hu na say akanfo ye fa ye ho adwene enu ti na say akra ye si dan ya hwe so ma me ye gya yo no ye gya yo